Mame na se gusua ekan ho e wo bedwam edwumadie so ha eye Adom TV megiri se wo ho ye na obade na se ye kwa ba na yade ye nyina mu nipadua no ye didi ye nom ye da ye sore ya na wo se ye kai se ye hye ya pomuden no enso ho asem kan eka ho obi wo ma onye so yare pa onkwa yare sabia na so ma na ye ntie abosome miensa abosome nsia bia na wo ye o check up sa ya na eboa ye nyina na ne saso no na ye hye enkomodie edu sabre ya na ye de apomodie ho nkomo ne ba na ye ma wohunu enuro ya obetumi de adwuma bebo apomodien ama wa hoden edin amegye so ene abena pokua hwenie mamo achibiem na mensa aka Tumiwura ene Awurade Herbal Research womo empenyifo bako ewo ha na yebedi nkomo na yahwede tumi ne Awurade womo eye bibiduro ene habanma de obade de adom yen na wadandani ede eye womo enuro ede sayade eje akra enkwa na Dr. E.A. Redu ewo ha dok Machi yenua netisen Adom enkaka kakra ye de Awurade ase na obar na Tumiwura ne Awurade obia ho tesen nyame adom enua ba obia nioma ekoye by the grace of God bibia fine pa ye de obade na se but also ho tesen adom ni nti me ho ye pa ho so ayefe me da se na ma ye mo nkomo ye ka Tumiwura ne Awurade Herbal Researcher mudwumadie ye ka ye nim se ya yaresa edie ni wo mankasa yo me da si menua ba ma memfa kwenye na memfa nchia ma ahwefo a ehwen anopa nyina ye ka se Tumiwura ene Awurade Herbal Research and Clinic nyame adom eye herbal clinic ye de abibiduro ena esayare na before ye be mu waduro no so no ye wo labs ahodura test bia opese wo ye machines ahoduro bebre ho a ye de be ye diagnosis before ansana ye tumi edi aduro ayede ama enti ye place yes yare and ye use abibiduro enye orthodox medicine but ye use abibiduro natural remedy ena ye de sayare yaso okay na yade ben na Tumiwura Awurade mosa yo me da se menua ba ye hwe yare bi ti se typhoid obi ti se obi o diabetes obi o ho a o hwe me bia wanya arthritis obi o ho a wo de no eye bibia ye frɛ no eye stomach ulcer obi o low sperm count obi a worry for so many years but awo hwan yedin eya na wo ne fallible bibre most at times e bi female enti se wo obi a wo hwɛ me na wo awo mu hawo ana se wo obi o se doctor me problem nya halitosis me kasa scent e wo menum me say white but me was a problem ni nyina bia me ba che oba before wa ansana ye be mu aduro no say yetumi take you medical history na examination bi ma de yehu the main cause of the problem before ansana e do what to do nti yare bebre UTI obia ebia wo hwe mo menstrual disorders ye hwe yare ahodo bebre because e machines ahodo bebre ye de running labs no before ansana yetumi ayden amoduro okay na bakumi no bia obo so ya ni ebu okra na adwini so halitosis ye ka halitosis obi a wonum e wonka that's right wo de wankasa ho do ma fa samu awano na ehumi gu wonsem hu mframa gum na hwiahwe ekoyi na se nkoyi obi ho ma owonum nka pabo no akasa onnim that's right eno no ya na sie na sie ana why you so used to ana say ede ne tumi masade ne ba menua ba on say sometimes ne money bi wo ho a okoni pam ana say even cry no o sorry e bible discussion o take care mu trotro mu o tumi say anytime bia obetro bi ho no send yan comfort your monsa ekeka komohwe ni sometimes we fear kura wom obi wo ho say ni kun ye boda na o yire ye boda obetimi aka show na ye wo ne fari bible bre one say obi wo halitosis a ade ba kwa odi be hunu say san kofom tanya sinus e ka sinus atembia no obon say no anya code na ne hwemu finsuo o si ni throat ekeka no obi o si na somo keka no obi wa atembia o si na ni no kra ye ko na ese wo basa say ultimate train ben hospital and as oba Tumiwura na enya adaje ye nhwema obi wo so twitwi ne se a obon say na moja efi na numu eba eno so ye factor and even constipation obi a wo ho no ma for so many years na we were about 3 days 4 days no go private our office normal no a basa accumulation of gas about him
nti sa amfa down a etumi factor and obi o aha any onkofo ni bi kura so ho no ma odidi late na aduane ni ntumi digest on time and also how beji ye kwakura si o makesu no de sabo ne bo pine aha nti o beji a lot e basa to make the scent so ye den if you enu mu ba any onkofo ni bi so mo mpa mu si twitwi aha so ra no pana na wa peduane bi enu ane se wodi nti wo ba e se ye diagnosis even we live and function ye kura to make the halitosis no so ye den eba nti ye diagnosis ni ehu a ye de woto aduro so ya kire onioma a wo be ya betumi abo wa sa problem na e be solve no one time ayo ni e we de e kwan na ye twa no wono mu wonka e bia odofo bi anya kukudura ka kire wa da onyame ase wobu ha ka kire na wadwalai na so odom wo eye Tumiwura any that's right Herbal and research enti ukọ ma ibebo anye no nko ayade ni pino a ena wabobo so na Tumiwura ni Awurade se ye ba ye misase abibidro nko a ena mode sa yade no ye hode abibidro nko a abibidro nko especially obi a wenya typhoid fever pa obi a wo typhoid say no na aduane a ye di nsu anye hygienic ena obi wo bi no de no aduane ena mrante ne maba na omo ware on time abonti aduane die bebre no e was a problem no bi wa fatty foods ena most of the time they beating across okoto ade supermarket na e canteen na one check expiry date na etwam na usu a eno so tumi enya typhoid fever ni bi ena insuo ya se bi yese ni obitumi kwa ajanan ewo atifi na obi akosa wa nafo se bi obi a what typhoid ni bi na bibisa etumi na moa ni bi kura tumi num suo no ko villages a ye jaye ndwan bi wa nantwie no mo num suo ni nyina tumi de sa typhoid bacteria eba na eba ewo signs and symptoms ebededi obi wo typhoid abon setem bia o se doctor eya na wodi me minya diarrhea ohwa na ono an ye muhwie obi wo se doctor minya frequent headache tem bia na miti pai me obi ko se doctor minya general body pains na obi wo typhoid na wo sa ohawe a oba Tumiwura ni Awurade a ye beso anu amantem kra me na ma no na go TV no so no ofra ye was special code a ye de be ma na me nua ba ni je kra se me hom ni se ukuta 250 cedis a ye card amount ye lab amount ye san de duro e ka ho we ye promotion a ye yama Ghana fo nyina ye card ye lab ne de duro ka ho and your branches ni so do so bebre e na gu aha branches name say do abema mabobo e do so bebre a baby a wo hwe me bia wo ba nyame be fa yen so etumi aboa na ya mo wadura sa typhoid fever no ye betu ase e be kwa ema bi ayo na promotion na mo ye no mo running no for abosumesi ana say na what you saying oh yeah running no for 2 months into na me no kase ya no pay ya me fia me ko Santa Maria branch Kasua branch in so run bi Ashama branch Takrade Cancer Road and Atakwa eho nyina ukwa ye be run sa promotion bi ade e de amount say yare pa na edu nya also most of times me nua ba ni nti ema ye run promotion we ni say obi o yare basika sem tu osuro obi o call be 500 obi o 600 cedis obi o 700 cedis but o call baby e ka chen say onko fa 5000 emra yes and am nua bo say yare ta kunkrofo sad di pa hypertension by at least o call hospital a ye be check your BP amount ye be hwe sugar be check your vital organs o be hu doctor na problem bia ehinta ono yetimi advice o na ya boa na nneoma timi akoye enu nti na edi bibia ba form say wo de bra fa 250 ni bra na be hu doctor yemfa wo jonso yemfa wo moja na se problem bi we kira ye no ntrase na enye hyehye ani ntumi mua enti ye frame me doctor 250 okuta 250 no nko ade a ye card amount ye lab amount na san de aduru aka we wunya wo ba bia say tumi nyina ewura ene Awurade Herbal Research and Clinic mini abasane oti doctor 250 sala ba okekan yida na wako baby na wako ya ubetua that's right ubetua abrobe say 500 700,000 Ghana what they kotra hwe na nyame aye wadom Tumiwura ene Awurade Herbal Research and Clinic esebra na fasa sikai doctor behwe ye be mo doctor 150 Ghana ufoda baby ufoda kra 100 cedis you pay and I go doctor obesan tua but when I yan say me nua ba pese obi aba enkofo wu ntem a ehu esuro on pese obe hospital sika sem ye problem me can so bia obe 300 or 400 Tumiwura de ye say Bible say me shira no aye nshira ama foforo ye ba Ghana almost 12 to 15 years ni
anyame adum ya bua nkofo bebre ti this month and next month na ye bie pon to amobia fa 250 cedis ne bra o de obehu me obehu ada doctors say oye federal labs ebia na say oye kidney liver eno ne okwan e be fa so e be boa but ojonso umoja ubp ye check weight bibia utia 50 na sugar ni nyina na e be mo hu doctor na bibia timi akoye onya obabia me ade se Tumiwura ene Awurade na o numbers na e wo TV no so de me pese obesa so esi so mama yo me dasi ahwefo me before me born numbers no me head office e was Santa Maria Blue Kiosk ashama ye wo Roma down Monica Lane Kasua ye wa Manfrom adjacent Pink FM obetimi so aba takwa ye wo takwa New Road ena takrade ye wo Cancer Road market baby ameka nyina odi 250 na ye behwew me nama we obetimi afre me ana mefa na me no watwetwe nkomo 0244 96 16 96 0244 96 16 96 and I say 054 32 82 000 054 32 82 000 mini abasaneti na yenhwe yebobo ne mani bi so na ye sanso nim say hypertension kan ye that's right also broni cry ya to the silent killer that's right how many times empendo do saying na sakesisi ya eba na ebeba so na ya na wo so dodo ana so bitumi ba wo se mo check ebeba kra na oni bimpo me nua ba de ba ko ewom ni se uni nimde fo apomden ho a obetumi ewu a won ha de be hye beifo eso na enye beyie se wo ho utumi se uputu on weight obi wo ho didi late especially enuanom mema ne ma disi omo no monsa akoho bebre no aha enti nipa ne bebre de ba first no ye ka se obi a hypertensive patient na chese nipa no nya be 60 70 hoko but na lifestyle obi wa on down term stress obi di traffic mu ebi wa be 6 hours kra na wundu fie se nsuo tokra na omo te faka so outside and the bobo ni sane omo ni nyina accumulate ema obi pie to make us and even crown peace of mind ebi a wo date oba bi wankasa kra no utumi so oba onji ni ndi and oba no the pressure to so eti sane omo ni nyina ka ho a ena two obi wo ha genetic o papa ana o maame ewobi ewabusuanu so papa wo bi o maame wo bi na wunyi a eya na eye se wo be call hospital on time enti obi wo se mitwitwam na so fufu na ka se wa bompa ya ma we tu ase there be bible say for the lack of knowledge my people perish enti ade oni hunim de na beku enti tembe ya bitu nkrofo fu se obi wa ya ye nkwan ya wi kura no no akosa nchen no de gum obi wo a ye se ye fra bibi shisha o se shisha ya aye life a chese nkofo enum no nya sem keto ebi smoky ahodo bebre na sa lifestyle ni nyina community ema pressure no koso ena obesity bi mu nya exercise bi wa chese no an se ena cholesterol no ekosro a enu so ebetumi ema obp na den akosro na menu aba de ba ko ehu kura ne se bp no kosro a betumi di stroke amount na stroke so de yare bi a echewa kan ya ukonsamampom kura nkeye because ade anka de be 2 minutes ebe ye na betumi take you 20 minutes na untumi hwe enti eno kura mental stress no ebetumi akuntem enu nti na tumi nyina ewura na Awurade se wo de tu anamo na bra na yenye hwehwemu ma se wo pressure ni bia ye be advice wo enuane esese wo jedi enuoma wo ye be boa wo na wetumi enyi ache me da say na don ko be san so ma yen location no any phone numbers ni bi msan say wapomuden ehia me na ekohwe doka kira kwan yo me da siminu aba fo akwanya wo de ama me pacho tumi nyina ewura na Awurade the head office e was Santa Maria Blue Kiosk ashama ubenya me Roman down Monica Lane no ebisa Pezua Plaza ena ye will be o takrade ye wo Cancer Road market opposite the Apostolic Church ena takwatam so New Road takwatam so ena kaswa ha de obenya ye wo Amanfrom adjacent Pink FM me pacho me na mesi ena me ditudwa no hu se me fi apefre me amema special code na ma kire o ba bia obenya me ankasa me pacho na ma no ye 0244 96 16 96 0244 96 16 96 and I say 054 32 82 000 054 32 82 000 ofra me ana mefa ma mo special code
Medase doc Miniaba Miss Medaspa. Dr. E.A. Redu eye herbal practitioner odi abibiduro esa eyarewa so ko Tumiwura ene Awurade Herbal Research and Clinical obeto doctor want to no krono a o a doctor for nim defo a wo ho etwen se be hye wo na yasa wo yade fa number no fe doctor enkomo bie wachire woni no eni obi won ma wo BP pa so onyi ntum da waseme me ni bi nti aduro kra mennom manye chiye no wan sha beda de be che won sorry oh emre ya ne ne nete ha na yade e de okọ e ma yade nka won to ho hyase kogya yaresa e wo Tumiwura ene Awurade Herbal Research and Clinic na metwa me ho me ba na afedi aka no yade ato so endpoint homeopathic clinic wokọ endpoint a ayaresa efie ye basisia